Kah Trap National Youth Movement HNYM kaladawa na acting CM kahima melim badai banweng no mardor ki garo ki balakam miladia bagi digirang ba asnong hapo uput usam kahima melim kata hagarat marwet u presiden ke HNYM uba Louis Todong ulong bakaseng ka aipor artayo yu acting CM banweng bat penduk sanat ya ki garo ki balalong rang ba asnong haki arpu prat ligisnong hagarat marwet Uba Todong ula benrap da geboong bagi garo Kim Dan Hok ban kam nelong rang ba asnong. Namar kat kum ke hukum jong district council Sha Eki ban long kirang ba asnong. Syu ula kentho bagi ni kirang ba asnong garo kila pendon kam baklai ke bor jonggi da kebaya dia tiet jaka bat kibai pat kibriu kibri na sabar. Bat kila shim kabui ke jing tolot bor kahima. Wala keladon kaan ban khang persya bagi trairi kimla ban dia jaka shki menderi. Nrei ulaong bakum no kini garo pat kila bandi ki jaka kan bakai ke bas nusi kalam ba balai ka sang hapha da kani ka sithi sha usiem ka hima melim kalam ba hadien dengan alap kini kicing le pe an jadi ke garo balong orang ba sna hapu uput usam jong ke hima khasi kani ka no objection certificate kala yo sngau kat kum kani ka order jong dis council mo bakam sha yaki bakin long kirang ba sna dan rai kini ki garo ki penarkam da kasil jong we hetman rang ba sno hang ne po pilang kata village Durbar ke bahap po river district Hatem Marwat de hadin mengilak lap kini ki kot kisla ke bakham sno si shishu kalong ba kini kirang ba snong thak ki bangila manom kini ki jat ndrib garo kila penarkam baklar ya ketika bor jong ki hadin ba khang ba kimla markam rang ba sno ki adi ya thiet jakaru sha ki manderi poiwer poiha une u limbu sukumar limbu udie jaka sha une usubal kumar bauri kaba lakhang persya katkum kalan transfer act 1972 jong kejalam Meghalaya ha ke section kebala bat kebandrio lakhang persya aba ki non tribal kimla bandi die jaka non tribal undi non tribal mla bandi jaka hari kumno kini ki garo tang namar bala thong iki kinong kinong paniat chno kila ban dia jaka sikini ki menderi poiwer poiha dan agalian kesang hi ngisngau bakani kedai ki pan khen jong kini ki jat pendriu garo ki basim kabu ya kecing plat bor jong ki hima lapan scam approve yapi warendro marak no paniat chno jong kasnong model village ke bahap po sam juga rai marwat lapan scam ya ki tangkum kinong paniat chno bat kai ka ba ngisngau lengo par kalong ba usiem ka hima melim kini usiem rai marwet ru kim don jing tip ikene ke jing de be an jing ki garo ikene ke jaka chumi ki don lang ki garo meneh tu ngila akaran batang nak kaliang tu kesang ba kidai ki kini ke garo ba kila bande kini ke jaka ki puta jumi ke jai bendre ko jumi ni kum kesang ngila keno ru bakane ke de jing tuat jing hima melim hadu baka hima hadien bakal apan khamti kata ke jinglong no paniat snong kahima kam syam lamput dia bah kaba pun ba ki NOC ki no objection certificate kaba kini gerang kini ger no paniat snong garu kila isu bet ki mandia bagi spa atli ki dukan bagi isu NOC baraka juk kopor ya ka trading license ru ngamtep ka dis council kumno ka isu trading license halor kani ka jing isu jo kini ki no paniat snong garu kalau contradict dalam dia mo ka order ka permi ke council kalau ba mbet ban ba pin pendarkam ya ka sil lane kum kirang ba snong kan kam kirang ba snong kat ba maki ndagila tho ga no si balasan do tau hetman ke council ka issue ya kata ka training license hak ba na kalian sang lama hamjur ya ka hima melim maka de pendok pendam no nadu mentak sini ya kene ke jinglong rang ba snong garo mana kalian juga hima melim kila kular khidmat juni kesang ba ken penduk pendam no ikene kising long ba sno ba ka e ka ba ki ka basung tenat kalong ba ki ong ba menta nimbo no da ke circle hetman ka ba mod ba kitu kisnong kha sautli kisnong ge ba hap badan ki nong song garo ka mod ken hap le sim certificate no na kirang ba song khasi ke badan haki bai pat kisnong tekene kalong ban sop khandiat ya kene kecik pen ko bor ya kene ki nong ki pat jat ndregaro. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people
uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.